nisy publication naboakako maly tamin'ny miranakato mampalahelo le raha nefa ndraiky makory atao fa ny gouvernemanta koa fa tsy agnano ny asany moa ino raha azontsika atao raha karaha regny magnantantegna hoe managna ministère tompony andraikitra amire raha regny ve Madagasikara nefa ny mahagaga le ministère tompony andraikitry ny raha igny mignamagnamagna mandeha amy tany tsy tokony dirany nefa ny culture atsika Madagasikara tsy voafi ny tiako volagny eto ministre ny culture Gaspard Fesoa anao zandy tegna hoe tetu aloha taoko zegny anao belo anao io fa foana tetu anao Gaspard Fesoa ministre ny culture tsy haiko na hitanao na tsy hitanao publication nataoko ny maly ary publication naparitaka ny vahoaka malagasy tsy arignesa-peo anao tsy ndraiky tsy ndroe tsy nitelo tsy niefatra fa tegna boakanao mihitsy ny Gaspard Fesoa hoe tu es un mec têtu mierignola anao parce que lohanao magago anao biloa karaha mborodou de ministre ny culture anao fa firy tonga anao ministre ny culture mba ino amy culture malagasy na hoe amy fomba gasy Gaspard Fesoa anao mbo voafehinao agnatin'ny ministère tantagninao afaka andro vitsivitsy afaka herignandro vitsivitsy ngatagna mirazana sy ny zagnahary hoe andeha ho tody tsara ho vita tsara ny fanompoam-be tsy haiko na ianao dikan'io Gaspard Fesoa hoe ino ma le ataony reto sakalava antakaragna reto izy ka taony le hoe fanompoam-be fa ny mampalahelo zay tsisy ministre ny culture fa vatagnan'olo fo io fa le ministère amy fe io tsy izy Gaspard Fesoa may manao tsy mipody amin'ny asanao taloha izy sareraka zegny hoe veriko tamin'ny asa taloha ary soary vatra toka gasy zorongony may nanao tsy mipody amin'ny asanao taloha mpagnano gazety ny Real TV anao taony nanagna fan plus ke anao zao ministre ny culture ndray koragna nataony PRRM tagny atsimo hoe iezaka ametrahagna agnapodianana le fitafy malagasy anao ministre ny culture tsy regny volagna nefa afaka andro herignandro raiky aroe nde aroe zay mbo maro ataoko hoe herignandro raiky avy ny 26 juin fankalazagna fety pirenena tsy ministre ny population tsy ministre ny culture tsy sarignesam-peo na roa fa de milebaleba ny raha nisy avy fanompoagna koa avy ino maratoatsika alohany atsika nano koezy tsika nano kalkalbajariny raha jiaby atsika mandeha miseky ao ny miseky Ambathimalama Amajongany ao ny miseky agny amy faritra Analalava ao ny miseky aty aminay aty Ankarabe Ambavananteny ao ny miseky agny amy faritra Menabe agny amy kapitalin'ny Sakalava sy ny sisa tsy voatanisa fa ny nampalahelo
ary tegna mahazanika sakalavan-takarana zay volagnako eto hoe nabaribarin-dro olo reto fa tsisy fotony ary tsy asian-dro dikany sy valeurany ny razana atsika. Aloha volaniko direct, za tsy mitsitsy. Aiza la nandalo kabaro hitanao igny Gasikara Fiansoa ma ministre ny culture anao raha nandalo tavoe maro resaka Abdalamena Sofiny na lambo. Anao tsy naregnesam-peo feky tamin'igny fa nalingilingy anao nandeha Festival de Cannes. Fa io nga culture malagasy ny Festival de Cannes. Tsy haiko mety fombanareo aminareo ao fa zay sakalavan-takarana zay tsisy raha tokony hidirane amin'ny hoe Festival de Cannes. Anao ministre ny culture, Festival de Cannes ny nahameky anao nampilebaleba anao fa le ary le fomban-drazana ama ministre ny culture anao que dalle. Ny publienay tao raha io naparitaka anay tao raha io hoe tsy vitany lambo afampadiandiavinareo tany fady zay he fady zay he zio izy nampidirinareo agnaty ranomasina. Alifasanareo Gasikara igny volagna nakazegny zio raha io nampidirinareo nabaribarinareo fa hoe on s'en fout izy ny vazaha tsy raranay e falanareo izy io tsy falanareo miroboka anaty ranomasina ray volana herinandro tsy avy fanompoana Kamakory. Ministre ny culture anao koa tsisy raha regnesina anao koa tsy mizara médaille. Aleo sitrana anao atao hoe ministre ny médaille de ministre ny diplôme. Non, sérieux ça zegny. Aleo mihitsy anao alefa ministre ny médaille e. Zegny raha hainao. Communication tsy voafenao et pourtant anao ne journaliste nianatra zandry Gasikara e. Samby nianatra io e communication io atsika zandry e. Za promotion lavitry. Tsy voafenao ny resaka communication, tsy voafenao ny culture, tsy haiko nino asanao. Mpitondra volagna anao amin'ny gouvernement, zegny ne naviako namiagna agnarana anao hoe minafiky ny gouvernement anao e mpitondra volagna io baka amin'ny ay minafiky misoalata. De logika aminareo raha karaha regny. Anao zao avy fanompoagna ande lingilingy anao zao ande hagnano kitamby vandivandinao igny ande hidika amin'ny aria Amazengary amin'ny fanompoam-be. Anao tokizao aboko anao voalohany olo volaniko. Ny volagna teto mpanjakanay nagnala lava ota fady amin'ny raha tsy manjary ataonareo amin'ny tany fadinay io. Ministre Gasikara, est-ce que mba nasianareo valeur, mba nasianareo nofiny hoe voninahitry fagnambarana volagna nataony ampanjakanay agnala lava ho tsara fitondragna anao mpanjaka ho ela velogno. Non, tsy nasianareo. Aboko amizay zay eto volagna fa hoe abaribarinareo afovoatany, zegny ny magnano izy. Tsy fitiavanareo zay koa ty. Satria ampiotenareo fady, ampidiranareo fady ny tany masiny mahazehezehe. Gasikara Fiansoa
anao vitongoniko eto parce que anao tompona ndraiky voalohany amy raha zegny amy resaka culture anao ve mbana regny nahita zehe baka Lakoty niakatra Tananarivo nitondra bengy tamy tany fadinareo nitondra Ratsinety amy rova Manjakamiadana amy rovany Ambomangakely Ambaray fa magnino ninay atao karaha io satria zay tsy kapitaly satria zay tsy hoe niraisiny UNESCO ka hoe patrimoine international de atao zay raha tietonareo boko nareo mandeha mivola amizay fa mitariky adipoko mitariky tribalisme racisme fa raha ataonareo io maravoravo anareo ialako tsigny mampiteny moana raha ataonareo hoe aloha mitsy atao ina miamany reto Lakoty reto fa masosopory ialako tsigny volanko agnotsiako satroko le fitenenana ratsy fa raha ataonareo fa mandreraka tsy voafenao zandrikasikarany culture zegny ny mariny fa ny fizaragna diplôme sy ny fizaragna botra ary ny fizaragna médaille zegny raha hainao mampalahelo zay raha ataonareo zay jusqu'à mpanjakany mivolagna tsy asianareo fotony fa lerany reto mpanjaka sandrosandroko mitsanga hoe fa fikambanam-be ny mpanjakany Madagasikara reto tompoenareo lolavinareo tapondoha fa neny ino re mandreny ara-drazagna any akondro io hoe ministra Gasikara aza boaka lesy leny tsy mety anao koa fa ministra zegny anao non'olo jiaby raisiny adidy ataovany andraikitrinao ambavany nkify io ambarako anao Gasikara tsy fahaizanao tantara tany masiny ary nagaga sara ialako tsigny amy bongo 12 masiny ialako tsigny amy farihy 12 masiny amin'ny Ambarobe ray aman-dreny ara-drazagna amin'ny avaratra ny tsisy ny volagna zegny ane mahavy volagna ndraikindraiky hoe zay avaratra ny tsisy olobe zay tsisy ray aman-dreny boko zay tsisy ray aman-dreny ara-drazagna fa naty faniota fady matoa raha karaha regny tsy hitsangananareo tsy ivolagnanareo tsisy dikany le razagna aminareo ny volaiza basy aza atao le fanompoam-be foagna le fanompoam-be rehefa karaha zegny foagna atsika magnino fankagnany karaha io zalahy salut zandro dona magnino atsika fampagnany karaha io zay etseky nisy raha fady nataony eto aminareo fa magnino neto raha karaha regny manandanja aminay io ranomasy io anareo ne tsisy ranomasy normal tsy jerenareo raha zegny fa aminay agnaran'izao ranomasiny manandanja aminay fa aza atao karaha io zalahy zandry Gasikara
raisina didinao mitsangana anjona vitinao zalahy fa raha koa fa tsy hainareo impiry za surtout raha koa fa tsy hainareo midémissionné avy miala fa aza faly hoe voninahitry hoe aza ministre aza premier ministre za député za directeur ceci c'est là non impiry za teto volana tsy mety amin'ny avaratragny famadiagna zegny non magnano zay tiagnano tsokoriky lavampaty zegny tsokoriky lavampaty anareo boko lany fagnahy samby dobo ary olo maty andrano aty lakoaky zegny hoe ary asin'ny tany asin'ny drano ampotenareo fady jusqu'à ny any gasikara tsy nasianao fio tsy nasianao volagna no sy mitsio doany koa no sy mitsio tsy tsy hainao karaha taonao manopy ambony mangakely tsy haiko manjaka miadana tsy haiko manjaka ray tsy haiko manjaka nino karaha io ataonay manopy no sy mitsio io doany nezo fa magnino ataonareo karaha io ambavany antegniny io ambavany ankaragna io iaragna io ambario be io agnalalava tsy volagniny fa magnino zay to karaha io ambarazay ambary hoe alohanareo to ina amfatiny fa tsy mila nareo ny mpandeha de fa enay ino raha ataony ambarany marigny ary ny tegna mampalahelo volaniko aminareo atsika tsisy ray aman-dreny na ara-drazagna na ara-pagnahy na ara ino ireo mihitsy ndreo magneky zay gnataondreto olo reto atsika mampalahelo zagnahary koa mitandregny za razagna koa misy marigny mitandregny za mba tiako ho azo tondra tany maretsika varatra eo aezanareo izy angatako amy tany sy ny razagna zegny tsisy ambavany ratsy zegny aloha ambavany tsara tanàna apotanareo fady antanisehanay mba angatany ajoro ampahotanareo fady ampisenareo lambo no mais attends zazoky be zao koa nandeha amanjaka miadagna ary mitondra bengesika anareo ravoravo raha zegny fady anareo esika anareo ravoravo valia baka koa anareo ravoravo andesiko edy bengy midrika manjaka miadagna basa mankara io ministre le ministre Jagaskara anareo mipapapapa gasy ray anatsika gasy zegny hoe anatsika otafady ampanjakanareo mitanàna azo no za tsy magneky za zanadraza fa no tsy haiko zany kanino folo fito ampitogno za nipetraka niantra tantananareo to tsy haiko nisy otafady nataoko anareo koaigny rovanareo doaninareo tsy haiko lagnindreo eko jiaby najeko fa magnino ne tsy ajaigny ary maro ndre tsy za maro zay baka lakoty magnajaranareo fa magnino ne tsy ajaigny e azave anao ne mpitondra teny gouvernement anao minafikiny gouvernement azave aminay volagna aminay ino dikany 26 juin nambaran'ny président andegny aidragno nazavaiko teto raha zegny moany enao tseny ka gasikara ma ministre ny culture anao hoe agny aidrano zegny nino tsy vitanizy tanàna ny président Philbert Tsiragna managna ny asiny any aidrano sao tsy hainao zegny tsy hainao zegny soit disant anao journaliste ex journaliste même
Anareo magnano raha ny ataonareo ny vahoaka madinika voaratsy voavoa. Asa toa karaha io gasikara. Resy ny adidy zahava video publien'olo jiaby ainy, zany publie izy voalohany igny. Ambesiko anao amiraha zegny gasikara. Ary aseva suitiny, ary aboazy he. Fotony tamy tany eny nisy raha igny. Anareo le raha misy raha mavoanareo ainy, abaribarinareo ataonareo alahiny partout. Réseaux sociaux, gazety, journal, télévisé, radio. Fa magnino ny asitriky? Za tsy magnasitriky. Koa raha mbola Madagasikara na Toliara na Tamatave na Fianarantsoa na Antananarivo na Majunga na Diego. Même dans les 24 régions. Koa fa tsy mendriky amy vahoaka madiniky nanaovanareo izy, aboakako. Zay tsy faly mamara. Mamalia. Mihetsika raha raiky anareo mandeha andafy aty. Mihetsika raha raiky anareo jiaby milefa andafy aty. Potehinareo Madagasikara. Robatinareo asandrazan'olo. Tsisy raha tsy manjary ataonareo aminay. Ino tsy findranareo monigny aty? Mifindra monigny aty ay. Magnanaova karaha nataony Rajojo. Nangataka nationalité izy mipetraka aty. Izy ao fefika Dubai. Tsy culture, tsy tourisme, tsy santé, tsy sport. Que de pourriture jiaby. Non, asa toa karaha io zala. Asa toa karaha io. Ajara ane apitra voninahitry ny razagna ane. Atsika jiaby io samy zanadrazagna mangataka amy razagna. Fa raha n'olo aza toa karaha io. Aza toa sarotsy hita, aza toa sarotsy regny. Hainao raha zegny, hitanao raha zegny. Anareo ne raha jiaby volagnina aminareo membre ny gouvernement reto tsisy pare. Kajo Zagnahary volaniko aminareo, nanegny tongotra matagnana arantsaigny Zagnahary nagnamboatra antsika gasy. Tsy soa izy ke mangigny, mboavy tondradrano alefany. Io nareo vonitsakaraka eta amy baba. Ary angatako raha zay mbo ataony Zagnahary atsika. Fotony antsika tsy mety misy jeriky. Ty feako tany. Non mais Zandry Gasikara, mba aza magnatoetsaigny karaha io zala. Anao tsy niany ministre qui andeha hagnano tour du monde comme professeur Phileas Fogg. Matoa anao nagneky nampody ho ministre ny culture. Babia lanja tintigna tatavia. Tsy hainao magnontania zay tompony. Zegny amin'igny. Miambigna anao za Gasikara, ino hetsika andeha ataonao. Alohan'ny fanompogna mbola foaziko ndraiky koragna ty. Nipetraka directeur ny DG secret igny hitatrika. Za volaniko aminareo, za tsy mikoragna raha tsisy document, tsisy vocal na vidéo. Le zalahy natao directeur en secret, za tsy malegny olo. Ampodiko fa. Tsy le olo ny tsy tiako. Fa anareo fanjakagna e. Mba tandrignesa koa le olo andeha apetraka anareo amy tany nangatan'olo. Nangataka ne reto syndicat secret reto e. Nagnano proposition reto syndicat secret reto ministre ny industrie malagasy. Reto syndicat ny mpiasa ny secret sy ny mpiasa ny secret nangataka hoe mba olo mahe
atelier matériel indrindra fa resaka navaly no atao DG ny secret ino ny tio za mipody ndraiky tsy olo ny alako fa le capacité-n'olo io tsy leoninga io secret-n'io izy tsy entrepreneur izy tsy technicien navaly izy tsy mahay resaka navaly ary tiany pira izala io ne io nataonareo DG secret io ne olony Ravatomanga ndraiky Rajoelina olony Orange 100% io baka amin'ny asambrano ariny izy io zegny nangalako irany matata igny Abdala igny zanaka sambrano ary io nataonareo DG secret tsy eny hitondra navaly zegny ndre mitondra sambo tsy eny na de nataonareo DG secret azala io ne volako aminareo gouvernement sy ny premier ministre nareo hoe vous êtes têtu aboakanareo mihitsy ny le tsy fararahinareo feon'ny vahoaka de tsisy egnatra le zala regny nagnano oh merci 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 regny olony Abel jiaby regny Abel atsika fa ex DG secret namono secret teo olony Abel tsay jiaby regny tsisy syndicat agnatin' regny tsisy mpiasan'ny secret agnatin' regny fa olona andeha tsotsompony parce que olony Abel parce que olony Jocelyne parce que olony TGV Mapara za ndrefa 50 taogno 70 taogno nialako Madagasikara ko fa andeha no secret no za tsy niasa tao fa za tsy haiky nitarimiagna be tombo tao rango izy mbola DCAN ndraiky izy nivadiky secret tombo be tao za donc eko tantarany secret directeur jiaby mifandimby teo talohan'ny 2002 mahay resaka ranomasy mahay resaka sambo mahay resaka navaly fa nanomboky 2002 anareo nagnapetraka zay olo tianareo amotiky secret nagnapetraka Ravalomanana tamy 2002 Soloery ino raha tsy nipoteny Soloery tamy secret matériel jiaby tsisy hita nambarako teto tamizay tamy fotoagnany andro ny Soloery nitao amy DG secret Elisy maventy amana vidiny milliard fonte en plus tsy hita tamy secret to nefa namboariny secret tsy nafariny baka andafy tamy fotoagnany Soloery raha zegny fitondrany Ravalomanana zo koa nareo mipody amle même rythme même cadence fa mahino tsy ny technicien nataonareo DG fa olo informaticien io informaticien ningay Abel Ntsay io bekondry Ravatomanga sy Rajoelina tamy firongony tamizany andro zany izy koa resaka politique nandalovany zala io DG secret voalohany io ambarako anareo masaky efa matra izy mbaranareo izy voalohany izy nagna politique izy arema niala arema izy niditry timo niala timo izy niditry HVM niala HVM izy
ny TGV mapara. De zegny ve olo monsieur ministre ny industrie olo andeha ataonareo hitondra l'usine navale agnisan'ny be indrindra ty amin'ny faritra Océan Indienne. Za tsy malegny olo fa mba olo managna kapasité avita hitondra le raha apitra io, fa tsy olo andeha antsoritinareo milamboridy andio bekonareo karaha Abel Ntsay teo koa andeha apodinareo io. Afa enareo olo forongony zay tsy tiane varatra agny zay fa tsy mila olo forongony. Taranaka nambelany raha zozo sy raha vatomanga zay tsy lene agny. Magnino andeha ataonareo io? Hitady koa nareo zao hoe ry mpiasan'ny secret afa ty maly. Mariny rô baka zalahy. Olo informaticien andeha ataonao DG nde ranomasy eny nde mitondra sambotsy eny. Non mais attends, andesinareo e matsika ty e. Mba imbiagna atsika malagasy ho tonga saigny ary imbiagna mba misy olo isy jery mariny avita hitantagna Madagasikara. Fa za tsy enkina hita. Tsy enkina hita za ary tsy ahita za. Fa soa ihany mba kirikiriny torana magnano président ary tegna magnano izy tsy apetagnana vitany agnatin'ny 7 mois idriko 8 mois. Fa miala zay zalahy, izy koa dans 2 ans andeha mariny le fifidianana. J'espère que oui. Mitadiava olo atsika vita hitondra atsika fa olombolombo somila koa zegny olo isolo président Mikaël avy io. Sans le mauvais. Sans le mauvais. Déjà. Mampalahelo atsika. Za nahita ziny moaly direct afaka moaly nomination nazy. Haiko loatra manafo. Baka amin'ny sambrano ary. Haiko loatra. Nde izy koa izy tsy raha agnarijery, mety magnarijery izy fa ataonareo mpagnampy politika baka magnarijery. Za tokony olo hainy. Zay samby tambanja to. Baka sambrano. Tsy hoe za zanaka sambrano za tsy tia izy, fa non tsy agny. Raha hainao andesy lionao babena, lionao onjony andesa. Fa raha tsy hoenao andeha angala baraka nareo koa nitady olo baka aminareo agny e. Napetraka ne olo baka aminareo agny baka koa zao tsy tianareo koa. Normal tsy tianay parce que tsy capacité nazy hitondra raha maventy be io. Secret koa tsy raha helihely. Non mais mandini atsika anareo gouvernement surtout ataova lavitra analyse-nareo fa tsy hoe finaritra fotsiny hoe novagna directeur en secret napetraka maty vazaha misolo vazaha. Non. Za tsy le olo nialako fa trajet le nataony hitane loatra ene loatra ary eto mbo iboaka reto syndicat secret reto mbo agnazava mbo ivola parce que za nagnotan'reo akory nahitanareo le DG tsika vaovao. Dimy tsaota ny syndicat nagnotaniako. Avolagnindreo Zokobe tsy pare. Ka zegny edy boka volaniko fisy. Olon-drajoely rony. Aboaka koa sarinazy baka eo ndraiky Joseline aizanareo hoe olony mapara. Après live.
Ny ala Arema izy volaniko. Tany commence mananaovany politique tamin'ny Arema. Ny ala Arema izy nandeha Timo. Ny ala Timo izy nandeha HVM. Ny ala HVM izy TGV Mapara. Ndray stabilité de politique fo izy tsisy. Eto za tegna mialatsiny aminao za ministre ny industrie fa azagaga anao zao ke andeha hikorontana ny syndicat secret nagnano fagnambarana fa za de tegna manao agnareo parce que tsy le olo io tsy zandry io ny alako fa tsy place nazy hitantana zany DG secret zegny ane tsy société soma zalahy. Tsy soma zalahy secret zalahy. Io zao koa ny vonenareo koa zay jiaby faritra jiaby agny maty. Ary donc volaniko zegny ny raha tianareo atao boka amononareo ny faritra de fa baribarinareo le raha zay ny sitraponareo ataonareo amin'ny vahoakany avaratra. Zay boka volana fa ataonareo racisme, ataonareo fa hoe tribalisme, ataonareo fa magnano atipoko. Non, karaha ataonareo mehera manjary an-tanànanareo ahezane raha manjary an-tanànane. Piasan'ny secret ane taloha ambarikonareo 100% olony avaratry. Rango amin'ny directeur jusqu'à mpamafa lakorony secret. Aia, za teto ny vola. Aia, foyer ny secret fa io tsy foyer privé. Non, ry Jocelyne zao mitantana secret. Tsisy olo masaiky ny vola. Jocelyne mitantana foyer ny secret. Ministre. Bonjour Fatima. Aloha nidira atsika amin'ny politique générale. Ngala souffle ila atsika. Atsika jiaby samina regny ny fanoen-kevitry ningay. Zandrila, Rala, Vepan Tamatavy, député n'Ambatondrazaka, Fidèle Razanapera. Miarabanao tseniky Zandrila, Fidèle Razanapera. Za teto ny volagna nagnamafy volagna anazy mariny hoe izy tegna mipetraka à député de Madagascar izy. Le nampiasainy mihitsy le hoe DE. Fa sasany député tsy haiko de nino. Mitety Madagascar delila kely. Mihaino vahoaka izy ozy izy. Ary tsapany hoe ino etaetany vahoaka. Fa sasany député fa tsy hainy aby hoe ino mahetaetany vahoaka. Ary tsy hoe tsy haindreo fa reo tsy mijery. Tsy raraindreo. Enao kabaro. Pagnano izy zegny. Donc tsy hoe raha io tsy haindreo fa reo tsy mijery atsika vahoaka. Io ne volagninay eto hoe miresa ina atsika vahoaka mitsangana. Akanga maro tsy vakiny amboa. Mitabe tsy lany mamba. Ny mitambatra vato. Tondo araiky tsy mahazo ho. Adigna atsika jiaby zegny. Fa atsika de rebreben reto politicien et politicienne reto. Eto timo koragna eto niany. Timo anareo niany. Fotony baka reo vola fa timo many matanjaka. Matanjaka nino anareo?
amin'ny halatra matanjaka nino anareo amin'ny alabato za tsy haiko ino mampatanjaka anareo ty azovy mavozo anareo tongona agnarana baka eto tsisy olo mavozo timokony karaha ataoko za personnellement raha ngo amin'ny président nareo timo jusqu'à amin'ny plantonareo timo tsy avozoko fotony anareo timo io namony vahoaka be indrindra ta Madagasikara raha antoko politique jereny ko vahoaka ny voneny timo tam 2002 tsary nisy ta Madagasikara antoko politique na vita na mono vahoaka be indrindra boa eto antoko politique mivolana fa antoko politique zegny hoe namono vahoaka be indrindra de ny timo niany ireo magnano servety ampiasain'olo baka amseky mivolagna fa madio nefa ny maloto aza magnadio tegna amy raha tsy madio avako tatara tsy fagnadigna ino raha tsy nataony Zandry Ravalomanana zany tagnatin'ny 7 taona izy nitondra Madagasikara raha ohatra izy nitia Madagasikara aloha ataoko hoe nitia vahoaka malagasy nagnino izy tamy 2002 tsy niambigny fifidianana fa Ravalomanana ane nandrava république niany izy mitety faritany tsy mahazo place izy agna Madagasikara losa izy niamagnamagna aty amy tandrefana aty Europe olobe no ray aman-dreny mangala ondra magnanaova lakatody inga de iny koa le SG Rina Randriamasinoro kapoaka morabalatsaka kapokapoko Rina député Antananarivo anao Zandry lahy SG Tim anao hoy izy anao hoe déconcentration no ilaigny fa izy de iza azovy nampadéconcentré ny vahoaka anareo mpagnano politique azovy nampadéconnecté Madagasikara anareo mpagnano politique fa taimo école politique ny anaranareo mbambaraza akony aboaza eto aboaza vahoaka malagasy hoe ty diplôme politique ny anarane aboa à Madagascar tsisy antoko vrai politique mitia Madagascar ny raha misy à Madagascar parti individuel d'entreprise zegny ny misy à Madagascar de nino business zegny misy à Madagascar ampodiko ny raha misy à Madagascar dia ny politique individuel ny entreprise zegny ny misy à Madagascar de ino egal nino business ny andafo ny agnakarena ny angorokarena ny agnondrana fa tsisy ke hoe Madagascar tiako vahoaka tiako azo vahoaka ny tianao Ravalomanana ambaraza adignanao raha nataonao tamin'ny tavaritra tagny nitondrasanao blindé zay nitifirinao tanora nefa nanao niany magnasary mivola hoe reny tanora reny ane tokony arova nefa nanao namoany tanora maro indrindra tamin'ny faritra varatra zanadambo nandesinao nitety faritra varatra nandrava amin'ny faritra varatra zay avaratra ndre zay adaly fa zay tsy mifamono zay varatra agny zay sambyzay bevava fa zay fakatia fa noho ny raha politique ataonareo ampiadivinareo ny vahoaka anareo ne ny mampiady vahoaka fa tsy ny vahoaka tiady ny mampalahelo amizay amamoenareo amin'ny mosary vahoaka de tambatambazanareo pesosy tambatambazanareo
potriky ataonareo karazana doko agnaty ranomasina vahoaka mosary topazanareo potriky mofo potriky itseko ino antoko politique Madagascar tsisy ozy aminareo antoko politique individuel d'entreprise zegny ny misy a Madagascar fa za iala fa ohatsy tsisy parti politique aloha boka tandrignesatsika volan'ingay SG team soi-disant Rina Rendemasinoro anao SG anao député apetrako aminao Rina question ndraiky Ravalo 70 le pain sec nisy boky nataonao Ravalo hoe map za koa tsy diso ino raha soratinao tagnatin'ny boky mapinao vakianao tompony ary vakian'ny Rina SG team anao nikoragna anao tagnatin'ny map io tsy haiko na fapo boka eko amy tomobily fa mapinao io Ravalo managna hoe resaka nataonao to décentralisation est-ce que nataonao zegny tagnatin'ny fitotoagna anao nipetraka ary io décentralisation io atsika jiaby maefa agnatin'ny constitution tsika est-ce que anao navy teo tagnatin'ny fitotoagna Ravalo managna napetraka anao ny décentralisation tsisy tsabora vava fa ny raha nataonao dia ny hoe parti politique d'entreprise individuelle zegny ny raha nataonao ary zegny ny raha agnababoenareo ny vahoaka malagasy 3 tapitrisa masake fa matra amizegny anareo mpagnano politique jiaby surtout nanomboky 2002 nandeha taty afa zegny fo entreprise fulany président tsika entreprise fulany président entreprise fulany président zegny fo raha nampiaignareo vahoaka tsy ameko tsiny anao niany magnano bateau sans boussole mandeha mitety Europe nefa ny anao mihitsy Ravalo mana agnisan'olo tsy nankaty ary tsy nankasitraka ny Européenne indrindra fa la France miana anao mikonkontragno la France miana anao mitady diaspora la France fotony anao fa zay amin'ny France aty koa mihetsiky mangozozo place misy anao koa zay hefo anao tsy mipody amin'ny place io koa tsy andeha agnano le raha mahazatra anao alabato ndraiky andeha zanadambo koa andeha mony vahoaka aloha tandrignesatsika Rina SG team ary direct ny valin'ingay Zandrila Fidèle Razanapera io zany manipiresaka kely foana amin'io resaka lazaina fa état fédéré état unitaire mivangongao amin'ny Antananarivo daholo ny fahefana rehetrarehetra diso zany tsy Antananarivo akory no feno fahefana fa na Antananarivo ary victime zay famehezana fahefana zay natao hoe déconcentration ny zavatra ilaitsika ilain'ny firenena dia déconcentration na pouvoir sy décentralisation fa tsy resaka état fédéré zany zavatra hafa mihitsy zany inona zavatra andrasan'ny olona amizao ny eto Antananarivo ny any amin'ny faritany zany tena zany teny anareo tsy mitady état unitaire zany tsony ny any miona amin'olona be da be any amin'ny faritra za mandeha manao tournée isan'ny solombavam-bahoaka manao tournée fa rehefa miresaka amin'olona any ianao tsisy mitady an'izany mbola ataovy état unitaire zany tsony mavesatra amitsika fédéralisme d'accord fa ny resaka hoe état unitaire koa efa mitsipaka an'izany ny antony ary tsapahitanana loatra le fitongilanana tao anatiny falesina fanapa-kevitra tany aloha tany disy natahotra n'lay avoatany le mpitondra rehetra zay nifandimy teo de lasa namavanina ny tany amin'ny faritany andro any any amin'ny faritra mitaky ny fampitoviana lanja ny faritany rehetra eto Madagasikara io zany manipiresaka kely foana amin'io resaka lazaina fa
état fédéré, état unitaire, mifangongao amin'ny Antananarivo daholo ny fahefana rehetrarehetra diso zany. Tsy Antananarivo akory no mifeny fahefana, fa na Antananarivo ary victime zay famehezana fahefana zay. Zay natao hoe déconcentration. Ny zavatra ilaitsika ilain'ny firenena dia déconcentration na pouvoir sy décentralisation, fa tsy resaka état fédéré zany, zany zavatra hafa mihitsy zany. Inona zavatra andrasan'ny olona amizao? Ny eto Antananarivo ny any amin'ny faritany, ny any amin'ny faritany zany tena za miteny anareo, tsy mitady état unitaire zany tsony ny any e. Miona amin'olona be da be any amin'ny faritra za mandeha manao tournée. Isan'ny solomamoaka manao tournée. Fa rehefa miresaka amin'olona any ianao, tsisy mitady an'izany hoe mbola ataovy état unitaire zany tsony ato. Mavesatra amintsika fédéralisme d'accord a. Fa ny resaka hoe état unitaire koa efa mitsipaka an'izany. Ny antony azo tsapahitanana loatra le fitongilanana tao anatiny fanesina fanapa-kevitra tany aloha tany. Diso natahotra n'ilay avoatany le mpitondra rehetra zay nifandiny teo, de lasa namaivana ny tany amin'ny faritany. Andro any any amin'ny faritra mitaky ny fampitoviana lanja ny faritany rehetra eto Madagasikara. Monsieur Rina, si gentime, apetrako aminao le fanontaniagny. Valia za, zandrilahy député Antananarivo, si gentime, Rina, Randriamasinoro. Azo manapa-déconcentré Madagasikara, na hoe ny vahoaka. Ary nanombo taony firy, napa-déconcentré ny vahoaka. Na hoe aloha taoko hoe napa-déconnecté ny vahoaka. Ny raha nataonareo tamin'ny 2002 ne. Raha olo marigna anareo, raha olo tia tanindraza, na iny tsy nambesinareo fifidianana tamin'izany 2002 zany. Fa nareo ne nandrava. Zegny teny, volagna moasako izy. Nravenareo ny République Malagasy. Nipotenareo amizay ny firenena. Rina, député Antananarivo anao zalahy. Biafa masonao frère. Tsy Antananarivo za raiky Madagasikara. Nampitovinao ny hoe déconcentration sy ny décentralisation ho anao. Anareo ne teo 2002 tsy nianomoaly nisy ano agnatin'ny constitution décentralisation, fa na iny tsy napetraka anareo, na iny tsy niappliquenareo. Valia sa ino antony tsy niappliquenareo? Tokony nataonareo tamin'izany andro zany 2002 Rina, si gentime hoe aloha atao le décentralisation économique et sociale. Non, tsy nataonareo. Fitiavan-tegnanareo nataonareo. Zegny le volagno tagnaby tary. Madagasikara tsisy parti politique de vrai. Ce sont des partis politiques individuels d'entreprise. Vita io mal. Zegny ny misy amitsika igny. Telo lanareo fandimby teo. Entrepreneur jiaby anareo. Na hoe mpandraharaha jiaby anareo. Ino raha nataonareo? Fitiavan-tegnanareo. Niany anao Rina. Antegna botry zay mbola tsara anareo la Réunion le port. Oui fa déconcentré. Non mais attends, ianareo neny déconcentré. Zegny nagnanaovako publication Ravalomanana niala baka tany navy en France, France nandeha Bruxelles. Napetrako question ary mbo apetrako question io baka io. Anareo amin'ny team indrindra fa Ravalomanana veny nivangoany retour d'âge de politique sa ny décalage ny politique mamango izy. Anareo ne tokony tandrigny Razanapiara. Fa anareo koa tipahiny Razanapiara amin'ny sarotro. Nareo team ravagna. Mbola chance nareo be zio io. Vepan'ny Tamatavy. Mbola team.
nefa raha volagny contre-avinareo. Bonjour chérie naka. Nefa raha volagniny contre marigny raha volagniny zay am faty zay fa tsy mila io centralisme io fa tsy mila. Ndray sasany aminareo Tananarivo ane fa matsapa hoe tsy tokony io centralisme io napetraky. Zay mila décentralisation économique et sociale mba hidirane agnatiny État fédéral. Monsieur Rina, Monsieur Ravalomanagna, ndray mafana pilipily izy koa tiagna telo io fo. Ny tiako volagny, ndray mavesitra io État fédéral io. Izy koa iaratsika mitondra, iaratsika magnapetraka, iaratsika mandiniky, atsika miboaka fo. Komoro koa zalahy ile. Na ino Komoro na vita nagnapetraka État islamique fédéral. Ny boka rozy io, fa mahino atsika tsy mavita satria nony anareo mpanapolitiky reto pourrituran'olo. Anareo tsy tia malagasy, anareo tsy mitia Madagasikara, anareo koa mitia malagasy tsy vonenareo Madagasikara. Anareo koa mitia Madagasikara tsy potenareo fiagnam-bahoaka. Fa potenareo ne fiagnam-bahoaky, agnisan'izay ny éducation, agnisan'izay ny santé, ny fambolena fiompina. Ma olombelogno n'olombelogno Monsieur Ravalomanagna de ny santé de ny éducation. Magnaraka ny sisa. Fa zay kazabadoenao. Valesa. Za koa mangataka aminareo mamaly za fa nima tsy malianareo za. Fampitany eto atsika. Nareo vola mahay politique, za tsy mahay politique. Fa za ndraiky tsy agnambany vahoaka. Ary tsisy andra za agnambany vahoaka. Karaha za foto za zana bahoaka. Anareo tsy haiko zanaka andromy. Asa zanaka Judasy, sa zanaka Lucifer. Aza mifagnabaribary le esy Rina, esy gentillement. Vina Tsy nanjary raha nataony timo. Tagnatiny fito taogno anareo nitondra. Namono olo, nandrava olo, nangala fanagnan'olo, nangala fanagnam-bahoaka, nangala fanagnam-panjakana, apodiana fanagnam-panjakana. Za teto ane Rina ny volana tamin'ny présidentanao Ravalomanagna, apodiana fanagnam-bahoaka nalainy Ravalomanagna, tranombato jiaby malagasy. Somakodisy, Sympa, Koroa, tranombato roso, apodiana malagasy. Fanagnam-bahoaka ane igny. Fanatao ino nalainy? Ary e taratasy nangalana izy fa hoe nagneky ny fanjakambe ny malagasy fa agnamea Ravalomanagna raha jiaby regny. Rina Rakoto Randriamasinoro amtania présidentanao. O dada volagna avereny fanagnam-bahoaky, anao ne député, droit-nao mitaky zegny aminazy. Matao ty sakinao takina parce que fody vavan'ny lala izy Rina. Ao agnatraka, mamatsy ho izy ny toliara. Ke eto, marigny raha volagny Vepany ny Tamatavy, député Nambatondrasaka Zandrilahy, agnisan'ny député ankafiziko ary tiako ary arehako vola. Za magnaraka émission nazy. Fa mampalahelo anareo olo enterany tsy mitandrigna raha volagny ngiay fa anareo koa ny alany io zalanareo zala ravagna karaha mapara mipapara amizay nareo farany. Normal mitety faritany tsy lany koatsy amy rano manjary mofo maiky amizay président nareo. Ino agnarany? Bateau sans boussole. Igny miamagnamagna igny. Olo be nefa nizay. Za place nany za tsy ino diako Bruxelles. Madagasikara ny alany fa tsy Bruxelles andi konkognonao tragno. Anao tondra teo fito taogno, Monsieur Ravalomanagna, nitoy tantara. Oui, izy anao hoe efa saiky adignany Bruxelles ny Union Européenne na hoe nitandrefagna atsika ary atsika fa adignany izy anao. Azo manampangadigna ro.
anaropagna amin'ny politika ary indrindra fa anao Ravalomanana anao ne tsy tia Europianina adignanao raha nataonao tahianao sangavignanao tany États-Unis sangavignanao taty amin'ny zala sinoa kirimaso azovy nandafy tany tamin'ny daio anao ino antony azavy aminay ino dikany ambarazay nandafosanao tany tamin'ny daio azovy namodiky produits locaux alohan'ny Ravatomanga anao Ravalomanana potenao vola vidiny manasy taminay tany faritry sava potenao manga taminay Tombato jusqu'à l'usine Tombato ny potenao Odima adignanao ny potenao Sekren directeur en Sekren olonao Soloery ny potenao café Matambanja Siramatsy volagny Ambaribe mbola nangalanao tany koa tô niananao magnarijery aminay asa sitriky tatara ny volagna koa anao efa tsy ho tafondry sy ny baso iny lay ny vahoaka malagasy Ravalomanana nandrava ny république ny malagasy anao 2002 iny fitaovagna nandesinao pasy sy ny tafondro namononao vahoaka fitavanao vahoaka ve pasy sy ny tafondro nampidirin'ny président itsy andeha amonogna vahoaka iarovagna sisy tany zegny naviandro matériel ro zegny tsy fahaizanareo politique nefa nanao boko vona hoe leadership donc anao leaderships amin'ny leader pricery leaderships nataonao ia matériel de guerre tamin'ny marine nationale nampaninganao Tananarivo zao tsisy fitaovagna or que Diego base de guerre nalenao ny taona nampaninganao Tananarivo fa ino ny antony azavy aminay koa zay boko nandifasanao lambo reto zanadambonao reto miaraka amin'ny blindé sy ny bala sy ny basy manomboko ambony romamy ziska navy Diego priatinao ny tanora ny vonenao baiko baka aminao général telo nalefanao nitongonoko teto agnarandro zegny anao mitia vahoaka mipotenao tatamatavy masake efa matranao Ravalomanana azovy namotiky port ny Tamatavy anao io malakoron'ny port io lakoronao zegny ane problemenao Ravalomanana ratsinao alenao ino raha tsy nampidirinao tagnatin'ny port ny Tamatavy nanangananao lozina agnatin'ny port ny Tamatavy io malakoronao sa io nilovainao na ino tsy nataonao taminareo Tambatolampy tagny lozina natsangananao fa agnaty lakorony fanagnam-bahoaka ny ladoany nalenao so ihany navy Ravatomanga koa nadosiny anao naleny ladoany koa asa ribiribenao zegny any zegny antony nagnanaovako publication hoe les alaty ma voany retour d'âge de politique ça voany décalage nataoko hoe DK apostrophe âge ny politique maladie d'amour izy Sardou ny mona tsy miteny fa za nahita ny aigny tagnatin'ny raha nataonao Ravalomanana tany Siramambaribe firina lenao namoly Siramaneny anao fotony tsy aiky alenao zo tsy nazonao
La même chose Tamatavy Amporo tragnombe nivato Amporo io soa ihany tsy nazonao fa ketrika angalaka azy iny baka anao namony rafinerita Tamatavy anao rajoela amizay moa navy neny vonendreo feky rafinery atsika zo amizay ino paka amizanty magnafatra pétrole magnafatra carburant magnafatra ino atsika boko mividy lafo maefa lafo niana anao ndeha kadala zay hoe fa tsy ilaigna le tafondro makatry makary ny teo jiaby nalenao namononao olo adignanao raha rano 2002 tsy maty agnatin'ny tantara nataonao rozalahy aleo boka tandrignesantsika volagna nataony ta Bruxelles ko misy mpitondra ny fandimby teo tsy tia européenne tsisy karahanao ravalimanana na baribarinao raha zegny ary agnisan'ny olona matsy magnampy atsika ny Union Européen nataonareo io vola taminareo nitondra fito taogno vola nameno européenne aleo tsika hitandrigny maty anao niany vina tena zatra lehibe amin'ny vinana 5 volana 5 andro na 7 taona no tedafitsia tao satria ilaina fantatra ny zatra tena ilain'ny olona zao fotoana zao nge tsy tafondro na materiel tsy mandeha reny na reny an'ireny fa ny ilainy ny sakafo hoany ny ilainy ny fanatsarana ny famokarana any tena indrindrindrindra ilainy dia miaro ny ainy sy fananana fa ny ahitarika saza antsika amin'izao fotoana zao amin'ny situation misy Madagasikara dia zavatra rehetraika amin'ny vatana aingana dia aingana ny vahoaka dia atao hoe pragmatique sy ny fahaizana manazava amin'ny olona hoe miaraka aminareo akaiky nareo ary anampy anareo amonjy anareo dia ny Alemana raha tsy zavatra fantatrao tsy ilainao tsy amena dia olona mahalala an'izany zany olona manana ny culture an'zareo dia fandray aminy fa ny zavatra lehibe miaraka amin'zareo ny confiance na fampatokisana tsy tia olona miovaova zany izy na mandaingalainga zany na fatipatiky zany eto Bruxelles izay toerana misy an'zareo tsy maintsy anaovana lobbying be reto misy firenena tsy latsaka amin'ny 12 ary tsika raha miasa satria tsika nge tady hoadininy ary tsy hoe tady adiny fa tena adininy zareo européenne sy ny tandrefantsika zany natonga fahasaran'ny Madagasikara ny azy adino fa ny 3.9 isan-jato na fa miantra izy amin'izao fotoana zao ny vola fanampinan'ny Madagasikara dia afa-tsy ivelany taona tsy vilako hevitra amin'ny olona ny atao fitaovana fotsiny ny tanora na manipulation fotsiny ny anaovana azy aleko araiky farany monsieur Ravalomanana le pain sec tsy ekeno ho atao fitaovana fotsiny reo tanora reo ampiasaindry sasa monsieur Ravalomanana mba hainao mba tsaroanao vony faty nataonao tanora tany avaratra surtout tambily magoatra tabe mazava ny sambrano tambily be masake efa matrano firy tanora ny vonena rotary 2002 navy 2009 ino raha nataonareo ndraiky rajoely mbola namony tanora anareo azovy sintrina laviky mampagnano materiel le tanora tsy karaha mandatratra tanora zay nataonao nipitenao sikimo tamin'ny État-Diego tary nandeha nataonao tikonao anao magnano tikony tsy jireko fa aza magnararoatra fa nagnambahoaka de ny fanjakagna de rehefa nipotika le raha tamin'ny 2009 ataonao fa tsy anao zay iny mahajonareo
mangalazigny amin'ny vahoaka ianareo rehefa avy korontana potika izy igny tsy za nagnapotika izy anao nagnapotika izy koa tsy nalainao izy tsy potika matanjaka anao ke mangala ram-bahoaka matanjaka anao mangala raha-panjakana matanjaka anao impôt tsy voaefanao impôt anao boko mitonatona na Bruxelles za personnellement tsy hitako raha diako amin'ny Bruxelles andeha avandy eo boka anao io olobe mavandy tsy doa pita mahaplace olobenao anao fa tsy egny anao magnano bateau sans boussole sady tsy amile tsy amitsiko dans 2 jours anao zio andeha vandy koa amy tanora parce que tsy voavadikinao jeriny tanora ta Madagasikara na avy anao Europe aty andeha madiky jeriny tanora zay tsy voavadikinao ary zay tsy avy tsisy tanora andeha agny koa tsy tanora jokôly karaha anao anao baka za koa amy place nao Ravalomanana ameko solution anao anao baka amin'ny Union Européenne donc amza sadika ary sadek zay baka raha mahazatra anao baka amza sadek sadika anao amindao amza Union Africain koa zay baka raha mahazatra anao organisme jiaby dans le monde aty titezinao baka atao efa anao madio anao maloto servetina ampiasaigna baka anseagna tseliky maty agnatin'ny fony avaratra agny vony fatina ataonao zay oka ambariko anao zegny ke anao kaza magnadio tegna eto anao mitimo anao tio agna ndao vakeboka anao tompy mana mapa tsy haiko fapo baka eko amy tomobily mapinao igny anao tagnatin'izy igny nikoragna décentralisation megny tsy napetraka anao normal vahoaka déconnecté hito amizay SG nao mikapokapoka karaha kapoka morabalatsaka oefa déconcentration n'importe quoi anareo déconcentré vendre tour d'âge de politique vahoaka ny ataonareo zegny apitrary efa diavinay vahoaka fa io tsisy alabato andeha ataonareo igny taloha apitra raha tadiavinay vahoaka pilipily may fa izy koa tia agnateliny fo décentralisation état fédéral io ndray mavesitra izy koa iaratsika jiaby mitondra ny fitiavatsika tanàna atsika tafiboaka fo na ino olo jiaby tafiboaka fa atsika magnino atsika mifarany couillon dans le monde aza atao kare zegny zama nitsika jiaby izy ty fa tsy ninaroza raiky ke eto aza odikodignareo amy politiky tsy manjarinareo za raha ny vahoaky aza kadalenareo amy politiky tsy manjarinareo ny vahoaky zay raha volaniko anao koa ty tety faritany titeza anao baka eto mandehana États-Unis zay teto ane nataonareo botim-bazaha ary anao niny botiny anglisy satria anao amty anglais soi-disant anao amy fiera oaty mivolagna anglais magnino anao tsy mandeha n'Afrique du Sud milifasana Afrique du Sud karaha nataony arajoelany nilefa Dubai agny an'Afrique du Sud agny anao magnano oesoesonao fa tsy eto anao andeha ny Europe eto andeha gn'ankadala olo io tsy loazonao bon ke zegny izy ry vahoaka ny masaka anazo narosoko anareo niany tongava saigny atsika matoa ny andro nasaky ny laobava fa hoe déconcentration baka aminareo tagnano politiky tsy nanjary
nampadéconnecté ny peuple. Matoa tsy nampiasainareo ny constitution nagnapitrana le décentralisation ny fitiavantegnanareo égaly tsisy parti politique de vrai à Madagascar. Raha misy à Madagascar dia ny hoe parti politique d'entreprise individuelle ny itondrasanareo Madagascar. Saotra tsika jiaby mankasitraka tsika jiaby amin'ny magnaraka koa. Bon après-midi, ciao, bye.